Zonet Zing Daifim clear to the Karthar Zibai Vekule, Sarang Puikania, when he August ni Som Pasari, Sang ni Somni Peruk Tochan ni Ane. Kum Somtum Periat Kalta Sankadzakwa Somriat Periat Vainanga Khan, Chenamram Pakistan President Nun Rongtak, General Zia al Haqzo, at Suwana C-130, Hercules Klot Natsa Swala Atia. Arwalami Somtum Pakati Zinga, Pakistana US Ambassador Arnold Lewis Raffel Po Atil. Zia al Haqqa, do Saktaka Army Chief Adatu Prime Minister Z. Ebuto Paitla Akai Lumtu Ania. Din Pakistan ayan kum Sankadzakwa Somli Pasaria. Independence Samu Achanga. Tuntling hiam Prime Minister kum nga term mangzo pakhatma an laomlo ane. Voin program kan siya te Chief Minister Pulal do Omatsuan ve inso madar som pakhathian Treasury Square Aizola Mizo Mete in Sweet Compol General Headquarters Office Sakchat na Lungphum Aphum Dona. Lungphum na inkomi MHP General Headquarters President Bilal Liani na kai Shwayang. Hehun manpui turhian MHP General Headquarters President Launito Tele MJ member te an somane. ZPM Party chuan ve in somadar som pakhathiam party officer chuin common nedona advisor Pulal Chungnungan kai Shwayin advisor pu aro nunan hunser amanganga HNVT Minister Pusila Soivungan thu soyang. MNF Party chuan ve in somadar som pakhathian mizo namruna chungin common nedona General Secretary Pulal Lompuyan thu soy kai Shwayin advisor Pusiman Lianan hunser amanganga hunni na political session na secretary le legal board vice chairman nibok Pulal Pian Fela Chongthu in thu soyang. MPCC chuan ve in somadar som pakhatle chan ve hian Golden Hall Congress Bhavana Monday devotion and political session in Nedona General Secretary Pukeviel Siam Kiman Kai Shwayin EM Pulal Nginglova Silo in thu pathian thu cha soyanga political session na Pulal Matswana Angua General Secretary chuan thu soyang. Chanchin thar ngai thlak chhun zomila India Independence Day voi somriat na chu India ram hun dangte rualin Mizoram hun shanga lomania lomna pui ber aizola mwala chuan Chief Minister Pulal du Oman nampuan zar pot pharin parade contingent somni pasari te chibai buk na chang leta tun naya Mizoram mason na langsar te tar langin loman chi shanga semhal bok Chief Minister chuan India ram in zalen na amu the na na beitu ram shwai tu te annun na lutak hlan tu te chibaya buka ram mason ramral muang le mitin huabzo din zel tura thopuya mipuite asom Mizoram Sarkar malang na langsar chen khatar langin chalaiten ezon na kongthar dapa sumdon na lokzok an nei the nan Mizoram bana kai venture capital fund siamania cheng vaibel che somni corpus fund dani in mani kea din tumten bulan chan the na tura puina tur venture capital fund Mizoram in siam voi khatna le masaberani thu asoi Sialak dan siam chatna chuan ra chataka chwa mek ti soyen kumsang ni somni panga sang ni somni paruk chunga Mizoram Sarkar in sia amutling khom chu cheng vaibel che sangkha janhi somsari pariat point panga zeta tlinga za pathum point pathum panga changin za som pakhat point pani bial a apung ane te so thing lele shalkal pui chunjam zel ni in kumin sang ni somni paruka hian support price cheng vaibel che somni pani velpe kanito a Donor Ministry chuan Champhai District Sothing Processing Unit din nan Mizoram Sarkara cheng vaibel se somthum point pakhat pathuma peya Mizoram chu ginger capital of India apuang to aniate Cooperative Society ten internet manga olsamzo kana anthona tur RCS portal siamania computer manga paxtet thuam chakkonga Mizoram chu India rama mala thaber zinga atela RBI chu Mizoram Cooperative Apex Bank chu scheduled banga apom to ani ate Max kalpui meka April sang ni somni panga atanga April sang ni somni paruk chungin damloin enkol na senso cheng vaibel che za somsari pariat point panga pariat pek chwa ani ti atarlang zole drugs zwar tu te do na konga sarkar chuan be pui thak zelin mi enge mozat man le ke siam sakania Mizoram chunga lo nei tu te thar chwa atanga fruit beer siam le zor chwa dan to rom man na siam tharani thule Shisel na kai noi atana amamo tuten Indian made foreign liquor anle theina tur special permit red card siamani thute Chief Minister chuan asoibok Chief Minister hian loman shang asem hala parade loman dong tu te chu
Armed contingent pakhatna 34 Assam Rifles panhina 5th IR Battalion pathumna 1st Battalion MAP teni in unarmed contingent pakhatna Sainik School Singchip panhina 20 Mizo Battalion NCC pathumna 1st Battalion MAP English Medium School Scout and Guide School contingent pakhatna Mount Carmel School panhina Synod Higher Secondary School pathumna St Paul's Higher Secondary School ten name Parade Commander cho Pubi Lalchakima MPS Deputy SP ania Second Commander cho Zodin Sanga Kyangte MPS Deputy SP ane State Award to Teachers 2026 dong tu te cho Pularin Moya Patswa Headmaster PM Shri Government Kortha PS1 Puh Zoming Thanga Headmaster Cheral Siang Lurun MS Pilan Mun Siami Fana Headmaster Government GM High School Champai Pasilan Mingwana Principal Baptist Higher Secondary School Lungleite Ania Chief Minister Hian Soy Moina dong tu Mizoram Police mi som pangale Excise and Narcotics mi pangaten hena award lan ngalbog Independence Day voice somriat na hi Minister Shang Shangten District Kopuitina an manpui ane Kumin Independence Day Governors at Home chu kumdang ang lo takin thu soiba ka zai thiamte zai le school no pangtelem chan mu nom tak nen manania At home chumdang ngai to chuan program radio ma se VIP tele invite ten nuaman titlang le na shed Governors at home he chumdang at chuan somhadar som pakhata chanani tlang puichina tun Independence Day at home chu somhadar som pakhat le minute somli panga chan ane At home nei nan hian Lok Bhavan Circular Lona Pwanin lian tak sakania stage zauto taksiam manibog Chief Minister Pulado Ama Chief Minister Lui Pani Pulal Than Holale Puzoram Thanga Speaker Pulal Biak Zamale Mipoimo Dangtele Invitees Dangtetsu Chanhun Mai Nan Thlengveka Chanhun Donsia Governor General Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired le Lady Governor Tetsuan Amun Thlengin Governor Hian CM le ex-CM te Atsibay Nuwa stage Atsawa Brass Band Party ten Ritok Tak Vande Mataram Anram Nuwa National Anthem in Sunzom Governor Chuan Thua Soizui ane Emi Puala Thua Soya Governor General Vijay Kumar Singh Chuan India Ramin Zalen na amu the nana the top chwa tu te shia ring apoimo thu soyen Mizo zinga mi lalnuro puilia ni kwala lian punga sailo zakapa khwang chera le adangte impact na enton tla kati thua soya ramchung mun kil khorber thlengin chaktaka mason nakal pui mek zelani thu soyen Mizoram point he atong cho meka remchan na telein state changduang tak chuan lo lom zel tur te ta na chen na tlak sia mangaya ne te Mizoram am hasona ru relian tak zinga mi Bairabia changa sairang railway line hontak zorim pui thlanga kaltir tumle Kaladan Multimodal Transit Transport Project te chuan danglam na satak athlendon thu soya masona lo thleng turata na lo import cha lo ka chul thu soyen Mizoram moile Mizo namzia rang house takte rimoi ele inbaka mikwal chunga Mizo mi pui te chhatna te chu kwalzin tamjok hiplu na poimo em ania heti rol hian hun male manro tha faina ngai poimo le khwal hip thei tur zonga malak te chu thirchu takani ti soyen mikwal lo don son le shwaidan training baka antlen na tur homestay le khotwal siam nge thil thatak tak chop chwa ko nga chanla ka chul tho soibok Governor Chuan Agriculture Lamemo ele in songbol handicraft handloom le adang manga twal chung thilde chwate shalkonga har sadna omlo nan market linkage ngetak din achul thu soya ko hoiti zau achul thule hoi her zim le tuk noi bo achul thu soyin mizo thalai te chu thil thiam zung chin le taima anni awangin ramchung mai baka khovel hwa pa inti siak na atel tum turin na cha ne Governor Thusaizo ahian Jawin Mizoram State Official Song onang kanlal kanpathian ti la asa a Lok Bhavan Official Function na hela sakvai khatna alan hial meithe Siampui raltein Top of the World ti la thiam takasain Jawin len tupui Soivel zotlang kan ram nuam ti la athlole boka Eklavia Model Residential School tlang nuam zirlaiten Vande Mataram la sa in Laman Entira New Hope English Medium School Tamari Aizolten April ni som pathum sangkhat zakwa som pakwa Brigadier General
R.H. Dyer thupe ka sipai ten Jallianwala Bagh silai mo sangkhat zaruk som nga kap chua ka Indian zatam tak an ka hlum na chu lem chanin an entir bok Governors at home hian tumdanga chuan thusoi le zailam po program engma a ngai lova inchabai kwale thimpui in ani de meya kumin Independence Day Governors at home hian MLA te corporators senior officers caution shwai to te NGO shwai to te mi big som te le media te an culture le ani Mizoram University Department of Zoology head ni me Professor H.T. Lerim Sangale research scholars Virender K. Bhardwaj le Zishan A. Mirza Tetsuan Jammu and Kashmir Western Himalayas Zachanga Khomwal Kaikwang Scorpion Tishang DNA le Pyang Phung an Zirtsian na Achungyen species thar an Mutsuaka Aminga Lyochilus gracilis Palpus voin he an nungcha mutswa thar he Marshall University West Virginia USA Scientific Journal Euscorpius chuan August ni sompali sang ni somni parukhan aron tlang zerta anem he an khomwal kaikwang species thar mutswa chungcha nga hian Professor H.T. Lerim sang chuan Lyochilus scorpion big te he khovel pumpuya species panga umin India rama hian pathum record to ania he species thar mutswa ta ki Indian scorpion diversity atan melung poimo tak ani dona khomol kaikwang te hi nungcha poimo tak ni in pest control to atante nungcha cho in khaidiat food chain le food web ate le antur venom he namdoi chak taka siamna na changkai le boka hengte awang hian kanram chunga nungcha umte zirchian hi ala poimo don chauti Professor H.T. Lerim sang chuan asoi ane Mizoram Mimal Encol private run ATM booth cho inrinni khan sial soka Pularam chana building a sial sok VCP Pulalmuan chana na hong VCP pumwan chana chuan sial sok khotlang in an mo le anrual onna ATM booth Vagrangi Kendra company a kaltlanga honna ni ta cho lomomati thu soya a boypui tu te na lom thu soyin sialsu khomi tele zinmi ten changkai takan mannge abe se ti asoi Vagrangi Kendra master franchisee pueslo rino machwan ATM booth to bank kaltlang chuan du na le mamo na huna honmai the ani chinlo thu soyin tuna hian RBI hnuaya phalna nei thlapin mimalin Vagrangi company kaltlang hian ezon nanan hong theya Mizoram khoshang shangtan ram chan na tharani awangin Mizoram khoshang shangten ngai venthe se adu sakle thosoi ATM honna hian sombik Mizoram Rural Bank sialsuk branch manager pumal somtluang aral te chuan khotlangin anmamo ATM booth honani chu lomamati thosoya bank te chuan in honle in khar hun bian neya pathian ni le inrin ni te anin khar china chutiang huna mipuite mamo na lo chang tuwa ATM booth cho achangkai tak zet don ani ate ATM booth honna hian sialsuk village council all NGO le sarkar department IO le franchisee chung khatte antel chhle a Vagrangi ATM hi ATM booth pa ngai ne na kalphung engkim mai nang veka mimalin an enkol dona wangin amhang tu te tan arin tlaka poisa omlo le achia ti ang har satna om velowa ATM card ram chang lo tan UPI QR scan GPay scan in poisa lak chwa the vek ane Voina district headquarters shangshanga khotsentur Google weather forecast in Tarlan danin Aizola lum Liberin Celsius degree somni paruk avo Liberin Celsius degree somni patni lunglei somni paruk le somni pathum siaha somni pathum le somni pakhat longtlai somni pali le somni patni champhai somni pali le somni serchip somni pasari le somni pathum kolasip somthum pakhat le somni paruk mamit somni pariat le somni pali saitwal somni pasari le somni pakhat nathia somni paruk le somni pathum khozol somni pangale somni pakhat te ane Pagna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw me chat vetem hepatsi me chaten thlatin har satna kan to chin chok jang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam velaw mai baka thakle bul asiam velawani tin hadam taka manani theinan
sai shang duangin nitin mildura siam chwa ani Famika pat silo mangvela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise Angel baby diaper kan fatita na doon sa Ifemi Angel baby diaper he breathable ani baka cotton feel name thata kaniwa Americana biscuits, absolute delight. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Hun lo la turata na inbuat sa ilog na chang siya piang te hi mi fingan ni mai vai na chuan project thai chhoni nu chung chang kan soi ho don ani Hello, kaping chu na omla din sangi ani a mero pui tak le lo kling tak ni katuma sang tak kling je katumbok Chumi atan chuan kanu le paten project thai chhoni nu ka klangin da ka account min hon saka Kanakin hun atan zena ka chung zum zel theinan le ka intun din theinan poisa min kho sak ani Nang ichung ten da ka account an hon sak ve to che em tu tunge da ka account hong to le Tui mi ve tu kai na bo ben teron man kha mi ya Ni lo we kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da charenga eh mani kha ni ni ve khat karan kha thi se a chelo mi higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chareng theilom ani chu mo le aban cha mem tro ente kan chung ko le phak tok le kha I higher company nan siam ni alom tro higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwa ka Dio fresh amana wangin chome rim chia om ve ngai lo higher deep freezer hi ilong mang ve cheu donya Tukina aizo kopui chunga police station tele aizo ponlam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang sompariat omin mitsia pakhatatel tang te chu narcotics case man pakwa zuroya inswal boy wanga man pali rubruk ka inhoya man panne family case atan tir panni le mani scorpio khalai rutswaka for pui chin wanga man pakhatte annia tangzing narcotics case man te hi za somnga anne Kanbiakchun police station som pali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station som oma lungle police station a tang pangan kola anzinga pangate chu zuruya kholai inswal boy wanga man annia pakhat dang chu rugruarin helman ane aizo police station a tang pali an kola narcotics ps case pathum le rugruk wanga man pakhatte anne
Champhai Police Station a narcotics case aman remand palian kola Vaivakon Police Station a tang pathum kolin family case atantir pani le driver a Scorpio khalai ruchwa for puichin wanga mante an kola Serche Police Station a narcotics case aman mi pa pakhadle mechia pakhat an kolbok ane Nisom pathum thlariat sang ni somni paruka aizola traffic rules bot siaman zat two-wheeler somrukpali LMV somparukle bus pani te ania poisa choitir zathe cheng sing ruk sang sari ane When aizola mi male sarkar lir the number pakhatle pania top te tlan lo ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi e te tlan lo ni ani bok Nimin tlaidar thuma changa tu kindar sari thlingin civil hospital aizola casual emergency case zasom ni anneya thisa lag mithi pakhata emergency case number khosik pumna le accident ania engzinga hian admit pathuman oma hospital danga chang refer paruk omin admit ngai si khumamlo awanga hospital danga thon panga nom road traffic accident wanga liam nei pariat zinga rutliak pathuman oma wise pani anom bok emergency and labor room a inrin ni zing dar sari achanga tukin dar sari inkar chungin naw piang som parukan oma mechia pasari le mi papa kwani in nei turve mek paruk anom bok Sinot Hospital Durtlang casualty and nimin tlaya changatu kindar sari thlingin emergency case somthum pali an neya admit paruk omin mithi pakhatan name emergency case number khosik ania general alomno ward po fullin ward dangan full vek boka new cabin le pipuin ate cabin fullin kumparuk omna ICU wa full bok lomno ward naw piang mi papa hnen oma voin lama piang tura base pakhat na ane Winhian Sinot Hospital OPD Dr. Vanel Kima Owinjile, Dr. Zochwam Luaya, ultrasound and endoscopy te, and Chudon Lova, Dr. Cholmek Pathum and Lombok ane. ZMC and Hospital Falcona nimint laidar thumachanga tukindar sari. In cards hung in emergency case somli pasari anneya, mithi pakhat nein naw piang pani anne bok. Emergency case number kochalo khosik, accident pomna lek thoha ane. Aizol khopui chunga private hospitals kambyak chinte zinga Adventist Hospital mithi pakhatan neya cabin fullin wardanga khumra kan ne Aizol Hospital mithi pakhatan neya ICU fullin wardanga khumra kan neya Ebenezer Medical Center na piang pani anneya khuman full Nazareth Hospital Ramhun North khuman fulla BN Hospital khuman full Alpha Hospital khuman fulla Care Hospital khuman full bok Greenwood Hospital cabin le ICU fullin wardanga khumra kan neya Agape Multispeciality Hospital cabin fullin wardanga khumra kan ne LRM Hospital ICU le pedio trick ward fullin wardanga khumra kan ne Trinity Hospital le City Hospital te ward tina khumra kan ne heti hian nimina changa tukindar sari thlinga aizo ko puichung hospital shang le ZMC and Hospital Falcona mithi kan sha theizat panga nia naw piang kan sha theizat somni pani ane Hospital yande dewa emergency case number 2 khosik pumna ko chalole accident ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan man tam lai ber nimin tlai dar nga kan man zat megawatt za somthum pani point pali ania kan man tlem lai ber nimin zing dar le minute som panga kan man zat megawatt somli pasari point pali pasari ane kan man tam lai ber hian central sector Real Hydel project changa mu megawatt somli paruk point paruk pane private sector Vankal Solar Park changa mu megawatt nga point pakwa state sector Tenzo Solar Park siam chwa megawatt ni point pali pakwa Katlabung small hydel project siam chwa megawatt ni point bial paruk Kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pali pani le Koiva small hydel project siam chwa kilowatt zali som te tela Heng par siam chwa te hen siam chwa tam lai ber le siam chwa tlem lai ber cho cho rwala niya pailam majong in power supply kan mucha a load shedding a omlo ni som panga thlariat sang ni som ni parok zingdar kwale ni som pasari thlariat sang ni som ni parok zingdar rok in cards honga borkhala samachanga LPG lo lut supply check gate wiring ten report te Mizofed Aizol cylinder zaruk som sari pariat kapliana Indian cylinder zaruk som rupanga Vine kunga gas cylinder zaruk somli pariat Zotan Indian cylinder zaruk somli pariat Caravan Indian cylinder zathum somli panhe Vanbuangi gas cylinder zathum somni pali MPGA Police Indian
cylinder zathum som ni pali swak chunga Indian cylinder zathum som pane BMS Indian cylinder zathum paruk MNB Indian cylinder zatni somriat pariat lian kunga Indian West Pailang cylinder zathum som nga panga Mizofet sampai cylinder zathum som li pane Fidelia Indian na thial cylinder zathum som li pane Selling Indian cylinder zathum som ni pali ZND Indian ngopa cylinder zathum som pariat Nute Indian chongtepi cylinder zathum som pariat te ane ni som panga thlariat sang ni som ni paruk chunga waring te oil depot changa load pektele director Guwahati changa load la ni som panga thlariat sang ni som ni paruk chunga waring te supply check gate in report te high speed diesel Sivanal water filling station Aizol trip cut bi sang chem longtlai trip ne OP selling ZKT Zukhathar Laldin Puya North Van Lai Pai MC2 Brothers Sial Sok Manguri Lungle Zoding Liana Lungle trip cut cho MS Petrol Sivanal Wata Aizol trip cut bi sang chem longtlai trip ne OP selling ZKT Zukhathar Laldin Puya North Van Lai Pai MC2 Brothers Sial Sok Manguri Lungle Zoding Liana Lungle trip cut cho bokte ane Inrin Khan School Education Minister Dr. Vanel Thanan, Government TM High School Zotea, Integrated Maths and Science Lab Le, Office Building Thar Ahong. Minister Chuan Government TM High School Zote Chu Amun Mate and Fi Apuin, Smart Classroom and Mandante, School Thoktu Tenen and Soihowa, Thoktu Tele Zir Light Chu Anvan Neyati Thule, School Mun Ma Chatak Le Chang Tlung Tak, An Ne Chu Mangchang Kai Turina Cha, Thoktu Tenen, Office Building Sakthara, Inkom Hona Hun, ang manghalbok ane Government TN High School Integrated Maths and Science Lab he cheng noi somni pariat sing ni sangkha zathum pali senga sakania adung lam he fit somthum pathuma seini in awang lam he fit som parukle achan ve ania April ni khat sang ni somni paruka sakchan ni in July ni somthum sang ni somni paruka sakzo ane Teachers Office Building Sakthar he UDMPA noya cheng noi som senga sakania Government Thang Neva Memorial High School in Kumsangka Zakwa Somsari Pathuma Din Chanania Kumsangka Zakwa Somriat Pathuma He Schooler Changa Metric Pass Masaber Paniten An Pasa Government TM High School He Khodai Fema Omin School Hun Mane Chapoltak Ani Rin Nane In Rin Khan Nathil District Independence Day Kwalian Minister Pulelton Sang at Chuan VIPs at home Ahun amanso nuina department san office te atloa Nathil DC PK Vanlerwati le additional DC Puzotan Moya Kyang te tenan joy o mane Sericulture office lo masaberin thoktuten office kaltlanga department malagna ten tarlanga Minister Chua Mizoram in Muga silkworm manga malak the na anga thusuyen Mizoram farm to fashion kalpuyani the nan atulanga malak antum thu soyane Land Resources Soil and Water Conservation Office lo in rubber lama zazo ka malakani the nan chanla turin thoktu te acha office sakchadna turin achulanga malakani tur thu soibok Minister Chuan Nathia Forest Range Office atlo na anma moshang shangte ngai thak sakin anma mo te chu ngai to chunjamani tur thu soi Fisheries Department Office lo chunjamin sanghathar chwa konga Mizoram in to del the nan CM Fisheries Mission kalpui antum thu soya Emiatan DPR po an siam mek thu soibok Mizoram State Fish ngawang chu are mailo nan khoipun antum thu soyen ngatun an khoipun enge mozat po Chief Minister Hova chwa antum thu soi Minister puchate chuan bepuite thik thu achha to awangin thoktu te po dik tak le chatakan na thokchin turina cha scheme kaltlanga ham chatna te chu adong tu beneficiaries tur dik tak le dong tlak chawin andong to don ani ti in database le output driven in scheme te chu kalpuyani to tur thu asaibok Minister Chuan LRS and WC Rama Treasury Office saknatur apek antum munma chutlo in hemizo hian islongdar panin achhuak ngalane Tlomngai Paul Foundation for Drug Free Mizoram buat sayen nimin pathian ni chun khan The Salvation Army Chamarikor Young People te zinga rihlo tello nundu omzok ti thupui mangin rihlo chatlo zia in zirtir na hun buat sai ane Resource person Nulala Romoy ne na jangin milem che thei mangin zirtir nan ngai thla a YP te chum habak eng takne questionless kula zirtir na chatak dong ani thu so anni lo zia shilin
midang te kong dik ko mu tu ni turin a fuya rilo le akai hnoi reng la ka filim chu pathian thu oi na ani awangin andam chung zonga wongreng turin na fuya YP mi somthum pali te rilo la ka filim turin na intia anin tia mane hehuna hian hepol joint secretary tlangwal aldrin zoman pu chuan YP te chu zugle muam le ri the thil reng tilo tura thuthlung la anni angin anmania besina sang tak an nei ti asoi tlomngai Paul Foundation for Drug Free Mizoram he Koshan le skula drug awareness campaign ne tura somthe reng anne khatezong khatuken Zing Daifim kampuan theite ani